ele umale fa maoni o Yesu lamtai suing alo lang away wa o sao lo to so fire lela lo langi oi mau umale o lo se se fa mama tu la vale so fire
whai ole ao o mai le wala au ole atu ua mea umai le tu mau ole amo esa le matango fie ole mei lalo langi ai sauni ile aso ole fie fie isi male tangi Yana fetalai nawa ole upu mori male oa Le aise tasi ua na oia na vanessa olo toka Ona mana tuane ai le ai loku nei mawhawhau Le mata mo fie ole ola e whaararau Lea se lea o te toe Fia whaamanatu Lea whai o le ao O mai nei o mai a o e mau Mawhau ane roa e le tala I le mau oa Na ni ua wawelo Na fia fia I le whaanoa noa O na whau lea se lea o te toe Fia whaamanatu Lea whai o le ao O mai nei o mai a o e mau Vesi male o lota loto Male mawhau Po le atali e o le tangata ua sau O e atu I le ala Ko no te talo a tama Uso e ua e misi a le si tianga Whaile alanga A le sapa a tamala Ua lewa o na lotu I le tele o tausanga Na o na whaatali fo'i Ai le wha a maoni Le nau
se mai lo tofi ma ato a manatua le whanau ma le toalua na nati atu I le whale ua whaasoifua tangi mai I talinga le tele o la pata inga usoi o luma o le atua I le tutua ainga
Ia, patalo whātu le paia ma le malo le tātou porkalama le nea fiafi. Ia, o le wālua le tala ngoa ia le ngalo la e miu le tātou. Mai, ia ai o mo me lei. Ia, patalo whātu le nei porkalama o le Jesus is the answer. Ia, te oe le nea fiafi. Ia, si ile vi inga ma le whātai i le atua. Ona olona hanga le lei malona anofa. I awa noa tā ua lo tātou maua pēr i lunga o le tātou pōkalama i tātou te mafutai. Ia ma tātou whē i loa i lunga o le tātou pōkalama. Ma ua wā ai atu i atu tāntanga i mai. Ia, i le anga le leima le alofa o le atua. Ia, i tātou le aso ma le aso. Whaktai i le atua i le nei aso. Sa tātou mafuta i le sauninga i le nei aso i le sapati o le atua le sa tātou te oa i e mafuta ma avelo tātou whaftai i le atua e le ngata ho i lea o le nei fo i a sa ia o le sa tātou whamanatu ai le toto ma le tino i Jesu ke wiso sa maliu luna sa tauro ona o oe maa le tangata ang sala o lea ia avele vi inga ma le whaatai i le tua. Ono le toto lea ma le tino lea o lo tātou whaamanatu pēr i aso sā mua o māsinga teitasi. O le toto ma tino lea o tātou maua i le lofa. O tātou maua i le whea lofani. O tātou maua i le mangaloa i le uso. I le uso le tofine i le tofine ia o mātua fo i le i whanau o lea ia ave alevi inga ma le whaapitai i le tua ia ona o awa noa tāua o lo maua pē le tātou māpitanga ia i le aso ma le aso i lunga le tātou polkalama ia le ua ma lua tu fo i ma le tina a inga i lunga o tātou pōkalama i le nea sa. Ia pei o sa te tasi masani ai. Ia mateo mai fo inga le whaasoa le upu wha losi ia te oe i le asa, i le upu whauina le atua. Sa whapena o na mātou whaalongolongo i asa te tasi i le mātou mahtanga. Ia ele ngate le o whaamanuia i fo i o mātou tangata. O le rā mateo mai ho ingale e whaasoa atu. Le matanga o fie o le mānai o le upo o le ali. Ua mātou whaalongolongo i lea sā ma lea sā. Ma whaima ma lui tau i o mātou o langa. I le ngata i lea e whaamalo si ailo tātou ola wha lea nganga. Ele ngata i lea wha apeo tātou sa walinga. Ia a wale nei lalo langi ma meo lo tu mwai mo na pa o sosonga mo na totifonga. Ina ia tātou mawhaia o na tātou te. I le wha atasi mai o lea nganga o lea tua. Ia ma mai fo ina e wha asoa le upo lea tua ma wha lungo. Yeah, it's not exactly what ai ole au tu ma le ano le upo le atua o lo o mātou whaalongo in o mātou tali ia na mau mai la ia share atu ia te o tau e au ngā i ha te oe e au ngā fo ia te wa e te tau fo i ona tau maua fo i le whaamanuianga o mātou maua ina i lea sā ma lea sā e ala mai le upo le li o le upo le li e maua i le manuia e maua i fo i le ola e whaatonu ia te oe e whaapoto ia te oe ma toi whaamanatu ia te oe le lei ma le mata ngofia o Jesu ke wiso o lea ia e le teri na wao se whamtalanga ia o lea lao te whaatalofa atu ai le polkalama o le Jesus is the answer le nei fiafi ia i feoi o le tala lei i sose fata fai tau langa le nei tuli manu e whao le lang langi o tātou iai ia mau tau whale tua e le ngate leo tau nofo whapele nofo i alo
whaatalofa atu le polokalama i le nei afi ia o tau sunga mo tau whaletua, ma lo lava le on sa'i le ngā luenga le atua, ma lo fo i le su e le upo le atua, ma o le upo le atua i le lafu ma moe o Yesu ke wiso, ina ia whapena o na maua peo ma te wanganga, le upu ma le wha amalosi mai o le atua, e ana mai ia o tau sunga i whawhianga inga, i le hao onga ma le afo, la unga ina o le upu o le ali, e le ngātai fo i lea, la o tau nofo te talo mo i mātou, ina ia o mātou maua pēr i whaatua i le aso ma le aso, ia i le ngata fo i lea, ia o le mamalu o ta māma tina mātutua, o si o tātou a tunuu, le ngata i leo o ta māma tina mātutua, o lo sala lau solo, i le tuli manu le nei lalo lang, ia wha amalo le tāpuai, a o alo atu lau whanau, i fe au mga luenga, i le aso ma le aso, le ia whaatalofa atu le Paul Kalamo le Jesus is the answer, broadcast, ia, i o tātou tina mo o tātou tama, i le nei afi, ia ele ngata fo i lea, ia e whaatalofa atu fo i le Paul Kalama, le maua paipe au polo maua tama wha le nganga, ia e maise le tina wha le nganga, le sunga ia Wesley Isa Take, ma le whale tua e le ngata leo le nofo ialo, ia whaatalofa atu le Paul Kalama, ia te olua le nei afi, le ngata i lea, ia, whapeo tātou a inga, o wō, ma e masani, ia, o lo o tātou mafuta pe i lunga o tātou Paul Kalama, i lea aso i e afo, e whapena ona pa ea to ilo tātou Paul Kalama, whapitai la o tau lango i le tātou Paul Kalama, i le ngata i lea whapitai fo i la o tau tatalo mo le nei Paul Kalama, ina ia whapena ona maua pelea wanoa, e wha ea to i le tātou Paul Kalama, a wale upo o le tua, a wale tala ina atu o le swafa manu malo o Yesu ke wiso, o lo o Faraimo tātou whaola, Faraimo tātou fesosoani, i lea aso ma lea aso, amen, a wa a lea unoa ma Yesu ke wiso, e tātou te le sao i le ola i whaavavau, o lea whaapitai te le lawa i o tātou a inga, o tātou pāanga, i le nea fiafi. Le ngata foi dia, ia whaatalofa tu foi, i le paso le mātou Paul Kalama i le nea fiafi. Fina, we salute you. Thank you, Fina, for today. It was good to see you. Ngalo, fikero. Ngai aka le paso ngia sa. E se le fia ma le oli o ko fa alongo me sorry. Ngai aka le paso le ngia sa. Fa manuia le tua ia te oi Fina. Ni nea fiafi. I lau fa alongo mai fo i le tātou Paul Kalama le nea fiafi. Ia o lo au na to au na le nea fiafi. I le upo le li i lungo le tātou Paul Kalama Fina. I love you Fina. Ia. Ne no to atele mo tina la inga se fai fo sana ia fa tarofa wa nga le pau ne o le aso to te va ai me tina la inga yo no le sa o le ia la tu na tu ni sto sfulu minute le e fai e fai tu ai sona fa tarofa ile ne fia filunga tato pokaram ai le tu ina tu la le tina la inga ia e fa tarofa le tina ia tangi. Ia whale tua ia Tangi. Thank you Tangi for tuning in. Malo whaptaile no talo mai tātou Pokalama. Ia whaptai fo i lau ono sai fo i awa fo i tau singa o le pas. O ngā le pas e makoa i whai a singa. Ia ia le tua whaptai whaatasi mai le ngata i lea whapea le tofinge a Nua. Nua, thank you Nua for tuning in. God bless you. Good to see you in our program. Anga leira tua i whapena ona maua early to fine le manuia ia e meise le malosi. Ia whaatalofa atu fo i se ai atu i si uso i le uso
le ne fiafi au fia le nganga vai atu fia ar kama ona ua maua ama ia fatalo fati atu le tu fine ia male fanau ia le ngata i lea ia fape le uso ia taufi malo taufi ia le tua Manuia le tua ia te o le uso. Thank you for tuning in. Ia alofa atu le atali. Misia fo ia le atali i le neia sa. Kero wo kaule wo kusa le mereingi. Kusa le ua fau ala ufa alongo fo inga i le pasa. Ale aka le pasa nge aso aka me lo pasa aka. Ale mela la wo misi le sangi. Wo misi nga ufa alongo le leo fo inga leo le alu ke ufa alongo. My man, dude. Wo misia le atali i le aso whenga le vi ia le tu e wha manuia loto pia ai whana wa ile fo inga le ile tātou loto wa ia le ngata le pas ia o nei whana ia matangata umo le tātou e kare sia ia whatalofa tu foi i se uso ia rip thank you for tuning in uso wha manuia le tua ia te oe whaftai le tua ia ua whaavanua ina rau teimi ia te sau e tātou te mafuta i lunga le mafutanga lunga le tātou polkalama i le ne fiafi ia avea ia hao e whaima au auna e whaamalosi atu ia te oe le uso ia pe ona o whai atua ia e le o se whaiwhi au po e le au auna ia e fia lofa mo i ona wō mo tangata ona ainga ia i sau ai whaasoa atu le upo le atua ma tau atu le mea moni i le tala i a Yesu ke viso o Yesu e tātou te maua i le ora o Yesu foi ia e tātou te maua i le ora e whaavavau so le whaftai lava le uso thank you uso for tuning in whaamanuia te le ale atua ia i le neia fiafi i le tātou mafutanga ia tu atu le wanoa i le tinara inga amen. Ia vi ele atua le nei tu la fiafi ia whaane e alona ia sofa pa ia i le nei fo ia wanoa matangofie e mawai fo i maa ua mai tama e matua mai fo i lunga i e whaasoa pe whaamanatu atu le upo le atua sa matua whaalongolongo ina i le nei aso whaftai a o i le atua i lana upo le foua i aso uma whaftai fo ia o i le atua i lana alofa amalana ngā lei ua moa i tātou le mālosi ma le ola e tātou au lia mai e le nei aso sa pati aso malo no. Ia whatalofa ati a oe le uso ma le tuangane ta mamati nā mafuta mai le nei afiafi. Ia te talo ai le atua ia vea le nei po kalama e whaia ma whaamanuianga ia te oe ma lo o tō mata mai fo ia. Ia a vea fo e ale nei au nanga ma whaamalosi anga fo ia i se uso po se tuangane fo ia. O tau whai a vai ia o mea lelei lava ia e vi ia ale atua e whaftai fo ia o le atua. Te leo taimi e whamai al te mā ia o le sao oi. Tu ele ai mi whapena e sao oi o tāua. Ia e vi ia lava le atua e lona alofa ma lona ngalei. Whiawhia lau fo i le loto i le nea whiawhi le upo sa whaamanuia i mātou le nei aso. I e ala mai le ta mā o ngā luenga ia Wesley e se taki. E whaftai ai le atua awa o le upo lea e ola e mawai fo i tātou le whaamalosi anga a wā fo i ale nei fo i aso vai aso fōa le la tātou anga i atu vai. Ia a e whaalongolongo mai le nei a whiawhi. Ia whaamanuia le atua i lo whaalongolongo. Ia via fo i le nei upo e whaamanatu atua ia te oe. Le o Yesu. E whawhitai fo ia au le atua. O via fo i ale nei poka lama ma lo i tai fo i te tono o lo mato nei inga. You know, e su ma pai tau le upo le atua i le aso ma le aso. Ia o le mita mitanga lava le nao le loto.
Ia o le nei a fiafi ia le tele na wā ia la tātou wōlo ai le upo le atua. We're on fire. Wa le wa on fire tina ora inga nefia shua. O le wa mana o le tina ora inga e alu ro tātou po kalama. E oso ne ai wha mure mure on sa imai. Ya e apo. O le anganga ia o le atua a o le taimi. A o a taimi sa o le anganga o le atua. Ya e wha longo i le anganga o le atua. O le aia. O le la tu ule no tina ora. Oi. Ya. Ya ai bi ia le tua ia fatalofa tu le tofine ia uni. Ya uni ya ko manuia le tua ia te oi. Te tofine ia anga leile tua ia mope fo ai le malusi maliola ia te oi. Ya le ngata i leo lona wha amalo longa. Ya i lau tino le ngata i leo. Pui pui oi le nā fo i tu vai o lo e ai. Ia e whaatai le whaatasi mai lungo le tātou. Maftanga i le ne hefi. Ia le tele na wase tautalanga. Oi wha mole mole. Share le tātou por kalama wha mole mole. Ia o le tātou por kalama. Ia o lo o live lunga o le tātou Facebook. Ia ele ngata i lea wha pe le tātou YouTube. Whai e o ele o e friend i lunga le tātou YouTube wha mole mole. O le tātou YouTube channel is under the Faraimo family. Or search under Jesus is the answer. Wha mole mole lava. Mo loo wha alu lava. Share le tātou pokalama. Subscribe le tātou YouTube channel wha mole mole. So e au ngā po ina le au o le temi e whai ato i le tātou live. Ia e luatu le whai loilo i lau telefoni. Pe a whai e te subscribe inga le tātou Facebook. O le tātou YouTube. E a fo. E luatu le notification. Ia. Su mai lolo sunga o le wa whai le tātou por kalama. Ia e whaktai te le lava mo o tau. Ia sa papena sa subscribe le tātou channel le tātou YouTube e le ngate leo tātou Facebook wha mole mole share le tātou por kalama le neia fiafi ina ia whaala wai tele malu alu iluma le mamau le mea luatu wai mau atua i le upo le atua e ala i lunga o le tātou por kalama o le ie whaapitai atua i lo tātou ainga o tātou pāanga o tātou por kalama ona o la o tau fesoasoani ia i lunga o le tātou por kalama i le ngata i le o le whaatasi mai fo i lunga o le tātou por kalama i le nea fiafi ia e whatalofa atu fo i le nea fiafi ia i le sunga i le whawhiangainga o lon au na fo i a John Ioane o Peta ia o lo o mai moa mai i Amerika Samoa ia whamanui atu le atua i lau sunga le whawhiangainga ia alofa atu le porkalama ia te oe. Thank you for tuning in, Pastor. We love you. Ia o misia fo ia le tātou maftanga. Ia e uia ina ua wala uina le atua i le tina. Ia e whaptai i le atua. Ia o lo maua pe oe le sunga le whaifi au. Ia le ora ma le malosi telefo ia na mata atu. Ia is tātou nuu i Samoa. Ia wai tau ma ngai i fua mata ngō fie Samoa. Ia e whaptai le atua. Ia o maole nei maftanga tātou te mafuta i lunga le tātou polkalama. I lo sunga le whawhengainga. John. Ia e whamanuia atu i o tātou a inga. I lo i le tātou nuu i whangsa. Le ngata fo i lea, ia. Whamanuia tu fo i whatalo fo i le usa ia ula. Ma mea i le nea fiafi. Thank you for tuning in, brother. Ia i whamanuia le tua i le nea fiafi. Ia i alai i lau whaalongo i le nea fiafi. Ia e whaptai i le tua. Ia. I mea ma lava ma mea siri. Lo o ia whai a mo oe maa. I le aso ma le aso. E whawhetai fo i le tua. Ia ma o whaata lofa atu. I si au tina
o loo mata mai le nei taimi, ia i tu tonu o maota ngase. We love you, Mom. O loo manatua tupea oi i talusanga. Whaafitai i le atua, ia o lona anga leima lona lofa i le malosi. Ma le ona, ia ma le tau o loo paia mo oe le tina, o le atua whai wawenga. E o loo si le fia i le atua mea uma, ia e whaafitai i le atua, ia o loo mo pe oe le tina le tino malosi, ia e talo atu i le atua, ia whape nao na whaatasi atu pe le atua, ia te oe, ia so uma, ia te roan. Manga i le afu, manga i le la unga, le nei sa, it was a good word. Unga fofo i la ma, ma fofo, onga leo langa ia, kele o kaimi sui sui a me te tupu leo langa i aso uma, o le upu le nei sa whapena, sa whamanuia i lo nei tangata, whaptai i le tua, ia, o a me te tupu mai, o a me tupu mai i leo langa, e tātou te whaalango lango i le tua, i fo i me, e o mai o tātou la o langa, e o langona fo ina le ua tau saule le fi ai, ua tau saule whaki, ia o ngā o lola i e tū langa fo inga le ua whailo me e le te tau na whai, ia ai whaptai i le tua, ia, i le nei aso i lona upu, ia, sa whapena sa pafonga ina fo i pe sa lunga la unga ina i le mātou whai whi au, i le nei asa, ia, o le tis whai tau la sa maua i le, o le si whao, ia, o le roma e valua o lona whai upo se fu, o lona whai upo se furu ma le wha, o le wha pēr mai, a wā, o i la tau, uma ua taita ina e le anganga o le tua, o atali i la tau o le tua. Can you read the English? Reading from the NIV, Romans chapter 8, verse 14. For those who are led by the Spirit of God are children of God. Vi ia le tua, o rongo wina. O rongo wina. O tātou o ta ua whānau o te tua. O tātou o lo o sāwa wali ma au auna, ma le wha maoni i le tua. E tele tangata, e tele o tātou te i loa le tua. We all know God. Tele fo e tātou o tātou i loa Yesu. Ua tātou te talo fo i le tua i teimi uma. Ua tātou whaanong so fo i le suafa o le tua i launga. Le ngata i lea o le tuspaia. Nā tātou whiola mai. Tātou whaanonga o le tua o Yesu. Le whesiti. Do we really know God? Do we know everything about Him? Amen. Awai, e tō tele o tātou te tala noa i le atua. Tele o tātou te tala noa i a Yesu. Ale mea monia. E re iloa e tātou. Most of us, we don't know God. We don't know Jesus. Even though we heard about Him. Le winga no tala.
O tātou o lo whaiere whina ngalo le atua. Ma tali tonu i le atua. Ma a vea i tātou ma a inga o le atua. O tātou o talia Yesu e a vea ma li i mon whaaola. O tātou o malama lama i a Yesu, tātou i loa na whina ngalo. O tātou whaia fo i lo na whina ngalo. A whai e te le o ola, e te le o ola mo Yesu. A whai e te le o wha maoni i le atua. You don't know God. You don't. You know God by hearing him. But in a relationship with God, you don't have a relationship with God. Why? Because if we know God, if we serve Jesus, e tātou te whaia lona whina ngalo. Tātou te whaatua i le atua. Tātou whaia whina ngalo o le atua. Tātou tālai atu le upu o le atua. O na avea i leo oe mā tali i mā whawhine a le atua. O na avea i leo tātou o whanau po le a inga mō le atua. E le au ngāle tātou o i le lotu i a sātai tasi. Ai tātou te le iloa le atua. Pe tātou te le whaia fo i le whina ngano le atua. Pe tātou te le sa vavali fo i mo le atua. Pe tātou te le ola fo i mo le atua. Tusa o lena le tātou wō. Wa whai ma mea māsangi le tātou wō le lotu. A ole a ango ole mafua anga e alua i le lotu. E le oi te tonu o lo loto. Wa le tala marimoni. Most of us ole lotu. Is wa whai ma mea whaingale pe wa whai ma habit. Pe wa whai ma mea whaingale ua nga le alu e whai onga ua mea ua masangi mai ai. A o se mea whaingale e alu le lotu ona o le nau e alu e whaalongo le upo le atua, ma ave le vi inga i le atua, ma whaafetai i le atua i ona whaamanuianga. O le nā e loa i le tangata, o lo o hola mō le atua. E loa i le tangata o lo whaamaoni i a Yesu Keriso. E loa i le tangata e nau i le atua, ina ia whape nā ona maua le ola e whaababau. Amen. Amen. E te tau ia i tātou ona tātou whaatuatua. O whanau a le atua, o le a inga a le atua. E fie e tāpua i le atua. E fie e tatalo i le atua. E fie e tāla i le whina ngalo le atua i tangata. E fie e whai mea wha a le lotu. Ona mō le atua. E fie a ia i mea wha le anganga. O le atali i ma le awhawhine nā o le atua. Amen. E le fie wha nau o le atua. I mea tu ina nau o le tino. E le fie wha nau o le atua i pō ula. Pō siva. E le fie le atua i le mea e loa. E le te tau o nā lua i e te sila fia. E pa ua ilo nā nganga. O le atali i fo ima le awhawhine o le atua. Ua tuu mea tuai. Ti ia i tu ina nau o le olang. Ai sau e ave le ola ma le sau e ave le ola i le atua. Amen.
So e te tau ia i tātou o na tātou ia avea tātou ma whānau a lea tua. E avea i tātou ma a inga a lea tua. I lau fia i lea tua, ma whaia lau fina ngalo. Ia tātou whaatua tua fo i lea tua. Ia wale mea mo ia. E tele au tātou e tātou te iloa lea tua. Tele fo i tātou e tātou te fia i lea tua. Pa e o mai lopo po ngā ma whainga tā mālo rosi o leo langa. Pa ulo ma whaatua tua i lea tua. Amen. Le whaataita inga. Yesu mo na soo ina ua umona. Ina ua umona. O atu Yesu ke wiso i le motu o tangata o na whailea i o Yesu. Ilo nau so e la tau te o i le isi tu o le vai. Na o lea. Na moela i o lea o Yesu. Ia o tātou sila fia le tala. Sau le matasi. Angi mai le matangi maa losi. Sa vili. O le kimu. O whaigi kili. Sau le sami. Alu le ngalu i kongo le vai. Kusa o mafa ki anga ngā leo langa i a kako. Ngā amaka kua i uka si kako a mi o manga i ale fia mali o dia. Mali fia i le tua. Ngā o ai no ngā kokongo o le vai. Sau le makangi. Sau le popo ngā. Wha le tonu mai lau to olua. Wha le tonu mai lau whanau. Le loa se me maua mai eise tupe kokongi ele rent. Motu le eise ngā luenga. Tuli mali ngā luenga. O mawhatianga ia. E o mai lo mawhatianga ia ia te oi. Sui loro attitude. Pe a whai e te le whaatua i le tua. Most of us, when trial comes to our life, our whole attitude, our whole personality, change. Tala marimoni. E o foi lau so o Yesu. Ngā maanga ia lako kalkala ngoa aku le ngā ualu le a. Ngā o aku alo ngā kokongo o le vai. Ia e sau whafo se ilo maleangi me le makangi. Change their attitude. Wafefefe. Wafefefe. Aisea. Wafefe ngā uwai aku o sau ale makangi ia. Makua i maa losi sau o le makangi. Ia makua i sau o pe au o le sami o le vai ko kongo le va. Fefefe lo. O fere fia le sai ai. O fere whaatua le ngai ai le temi sai ai yuta i le vai. Ai le i o mai ngā le malanga i rungo le vai. O fere. The whole attitude change. Ai ngalo ia i lato. O le tau wha i kongo le wa. Le tangata e te tau ona tātou fefefe i ai. Ma tātou wha tua ai. Yo Yesu ke riso. When you come and give your life to the Lord. Awa ngā lo whatanga sau. E sau e awe lo wola i le tua matalia Yesu. Ma avea oe matali i ma whawhine le tua. Wha tua i le tua. No matter what comes to your life, have faith with God. Why? Because God is right there with you. E le tu la fo ina e le tua lon whanau. No. E le tu la fo ina e le tua oe ma. Ia wane me mo ia. E o fo ia tea. Po le ala u whatua i le tua. Po le ala u alofa i le tua. Ai a o a le taimi e sui mai ei. Ai a o a le taimi e pa ua i ma wheo ai. Kwa i le ei e swatu tua i le tua. Amen. E tātou te vai uma. E tofu ale tangata maona whaafita uri. E ei taimi e tātou te fia ai.
E ai tei me tātou te whāngisi ai. E ai tei me tātou te popole ai. E ai fo i tei me o ila ngona ua tātou le la vāt au auna i le tua. Mo ia. E tele mai lo whaafika uli mo meo le pe tele mai ni mea wha e ka lesia. Umalo maro whaatotua. Change your whole attitude. E mana tua. O le whanau a le atua. E whaatua tua i le atua. So if God call you and me as his children, so we have to trust God and believe God. Amen. E o fo ia te oe malo a inga. O oe le tama, e te tau ona e talitonu, e te tau ona avea oe matama, e talitonu mai ai le tina o le a inga mali whanau. Amen. Ia avea oe tama ma wha teita inga i lau a inga. O a mea e te whaia, o lau wha teita inga fo ile nā i lau a inga. Either good or bad, your family will follow your footsteps. E pei la o le atua. O le atua la. Na te le tu ua maini mea le anga e tofo ina i tātou. No. O le alofa o le atua ia te oema. E fiso soani mai le atua ia te oe. I lau fo launga, i lau savalinga, ma lau savalinga. Ia tātou maua le ola whaatua tua i le tua. Pei ona uwhai atu, i la uwha soa, i le aso tofi. O le mele o le faith. O le whaatua tua i le tua. Faith is not about asking God to stop the storm, but trust him to walk you through it. Amen? Amen. E te tau ia tātou ona whaatua tua i le tua. Nā te whesosoani mai i a te oe. Ina ia e mawhai ona e te e atu, e mawhai ona e whaafoi whaafitauli, alo ese ma whaafitauli, o loo ngā whatia ma oi le aso ma le aso. Amen? Amen. O le ata li ile nā o le atua ma le whawhine o le atua. E fia e whailo na whina ngalo. O tātou o whanau o le atua, o le a inga o le atua. E te tau ona tātou a mi o wha le atua. I know there's the saying, we are not perfect. It's true. Ai awane a vea ma me whai mau alofanga. E tau tava ai mea i e te se iai. No. Aua. Amen. Amen. E moni e tātou te le nobody's perfect in this world. Ale mea. We have to make it perfect. Try our best to make it perfect. Olea. How are we going to make it perfect? A tātou pā te tuilunga, te alu. If we fail tonight, te talo i le tua wha mangalo, pe sosoani, te tuina mai se lo te fau mo oe. Te savali. Te wha wau. Te wha wau lo wha tua i le tua. That's how we make it perfect. Ai a whai e tātou te whio. Ona tātou nofo i ala ia, le ai a masisi a me whai ai. Ia, e saulo markalanga, e whai alo markalanga, e whai mau alwhanga. Pe ona whai atu.
O whanau ma o atali ma papini e lea tua. E a miu wha lea tua. Ah, han, ya. Tuna tule wanoa lea. Tina le a inga. Mene. Ia li ia lea tua mana ia te lana whaasua tama. Ia te au, ia. E tofu a tātou ia ma le sona na maua e tātou i pe e whaalongonongo so se upua a. Ia i la o i le tusi la le na maua i le matua o le launga o le roma e valua lona whai upa i se fuluma wha. For those who are led by the Spirit of God are children of God. So, o le matua la, o le launga, o le we are God's family. Oh, oh, excuse me. We are God's family. Ai mawhawhau i le upule o le ainga or family. Basically, o te mama tina mal whanau, o le ainga nga. So, o le matua la, o le mela na mawa e au i le upule na whasua, ana nei. O oi mao, once e talia e tātou le Yesu e avea ma tātou a li i ma tātou whaola. O nala e amata mai ai, o na you become part of God's family. And that is through Jesus. I le Roma lea lona tā upo e se fulu ona whai upo iwa. I'm going to read it to you from the NIV. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you are saved. Ole amatanga la lea, ole yayo oe ile ainga, alea tua, you become part of God's family once you accept Jesus into your heart. Believe that he died and rose again for you and me. Ole amatanga la lea ole adopting a oi te tono le ainga lea tua. Ila o malama lea. Manaya foi la le si scripture lea. Famai, ile Ioane alona mta upo mo alona fa upo se foluma loa. Yet to all who believe him, to those who believe in his name, he gave them the right to become children of God. So through Jesus, you and I become part of God's family. Now, mawhawhaula, to te leo tātou te pei ona saunoa le ta maole ainga, to te tātou te loa Yesu, we know Jesus. We know God. We accept him in our heart and in our lives. But yet the question is, do you really understand that you are part of God's family once you accept Jesus into your Lord and Savior, or as your Lord and Savior? E te loa la o oila lea wa yai te tono le ainga lea tua. Because au mawhawhau au la unga le upo lea tua, au mawhawhau I wha au ia te aua ia mala o wia o la whaaleanganga. Ana wola mai au I te tono le whaalatanga. I ole teleo taimi, I mean, all the way up to now, nana, na, na alu luma leo langa, alu tua. Lea lau to fo I me ave leo langa, ma le ave le ola mo lea tua. Wa ese fo yala ta mala malama I le upo lea tua, mea na ta wha alongo aia o te tupu ane. Wa ese fo ya la ta iloa. Like peila le upule le tua, le upule na mafa alongo ai ana nei. I le Roma lona mta upue. E valo anon fa upue sipun madfa. Tali maya. Amen. Famai.
Ai faitaula i le sefulu ma le fa e alua i lalo i le sefulu ma le fitu. Le Romans chapter 8. For those who are led by the Spirit of God are children of God. The Spirit you receive does not make you slave, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about you brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. You know, I was telling or sharing my husband, it's amazing how le upun falong ay na ofay tawa ni vaya so ato and na mawai fo isi anganga na ya tia o fafetaya ile tua i le toto Yesu ke riso o mawhai ina taha ua mawhai ina ia o mawhai ina ia o te tonu o le a inga le atua awa te leo le taimi before le la whātu sa'oa pe ia le whai upu le sumal fitu sa'oa o tatou I loa Yesu o tatou talia for Yesu, but yet we still act beia tatou e lese whānaua le atua. We still act like slaves. You know what I mean? E maua e tatou ele o I loa e tatou mea a le tama a whapea o le slave. E te le loa mea lo pule le whai. E whapenala le o langa na iai le o langa, una o I loa Yesu, o loa fo I le tama, o whaalongo fo I le upu lea, but it didn't sink in. E le'i mala malama la o mawhawhau mala o loto. O le hawhawhine o le atua. O le hawhawhine o le atua through what? Through the blood of Jesus. Le toto lea, a mawhawhau whaale tino, O tō telo tātou whapea o tātou o āinga. Āinga taluai, because of our blood. We're blood related. If I been āinga, pe āinga o ia lea. Yes, āinga because e kawa I loka mam, loki ngā, blah, blah, blah. But I'm a faula ya Yesu. Through Jesus' blood, o le toto lea Yesu, lewa āinga umaya tātou. Tātou umaya o mai le whaalatanga o ta'uai oe ma'u o uso tuangane. We are brothers, we are sisters in Christ. So this family that God created through his son Jesus Christ. I mean, yatia oto se mana yo. Like whawhetaya o ile atua I lona lofa ya tātou o le toto lena malinga Yesu Keriso, I lunga le sātauro. Leo mawhai e tātou on to be a part of God's family. So, a whapela tātou o le whānawa le atua, there's benefit that comes with being a part of God's family, right? Olea, what are some of the benefits that I learned today? And just being in a relationship with God, I realized that there's so much benefit of receiving Jesus as your Lord and Savior. This family that God created for us here on earth through the blood of Jesus, ele ngata. This is gonna last forever. You have your own family, right? Our family lea tato te ola mai le nei lalolangi. Ele mawhai e tātou na tātou o maave. Awa e tūto o taitasi a tātou I lumo le atua. You have to stand before God individually and make your own decision. You have to choose for yourself. Po ai te au nai. Po le li o le ni lalolangi. Po e au ona fo oe ia oe. Pe te au nai le atua. A whapela e tu atulu o nganga malo loto atua mo Yesu. It's the blood of Jesus that make you part of God's family. Now, I don't know about you, but I want to make it to heaven. I want to make it to that celebration. The celebration there. Le tato fatalitali uma pe afio ma Yesu Keriso. So le ne to la fiafi. Fama lo tia o ele uso mo lo to ane. Le tama fo e malitina lo o mai mo mai le ne fiafi. Le upole le atua. Ia tātou I loa.
once e talia lo e oye sukeriso e avema wali malofa ola. You are no longer on your own. You are part of God's family. And God's family, we had to act like that. We had to live like we are God's children. A lot of us, we don't live like God's children. E ola tato ya mo tato. Ai ngalo ya tato, le ola tato mo Yesu, mo le tua. O le ola foila, o le mana ia la o le fai upu le spulma lima, fa mai. So that you live in fear. Oh wait, I'm sorry. The spirit you receive does not make you slaves. Ele toi avea tātou o ni au ona, but wa avea tātou o a whawhine mata liia o Yesu, o yo lea tua. The spirit, so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to. So wa adopta kako i le kingdom po o le ainga le atua. O le ainga fo i la le atua. Ia tato i loa. Once we accept Jesus into our hearts, once we accept him into our hearts and we make him Lord of our lives, you know, like a lot of times we forget that he's Abba Father. He's Daddy. He's like, peya o lo relationship malo tama. E te lenga ngā ina se mea ia te ia. E te fia fo e whaasoa. Your relationship with your physical or your earthly father. E tele benefit, e comfortable for if lo mafutanga malota ma. E whapena fo i la tātou pe wape tātou mai e ave tātou wola mo le atua. O loa tā ua tama o le tātou tama le langi. Amen. Amen. So now that we are children of God, e tātou wola ai. Tātou sa vali ai. Don't act like, awa ete sa vali ma e au ona pe oe o le slave. No, you were bought by the blood of Jesus. Mm-hmm. And the benefit that we receive, ma naya benefit ye mo mai le ile talia ina o Yesu Keriso. O le tata whaatali tali le ola e whaavau. You have life and life more abundantly through Christ Jesus. Ele ngata fo ilea. O le si benefit e maua e oi. Remember, there's two places. I think we've talked about this a lot, and I'm sure a lot of you out there know. It's lua lava places e te o ai pea umalo soifua o le langi o se oli. So failo fi filinga. So ole talia ina o Yesu. Man, there's benefit that it's eternal. E whaavavau. Ele ngata ele ngata nei pe o mea le nei o langa. Mea le nei o langa. E ngata ai nei. Ai sea, a e maliu. O a lava le tele o oa, tupe, whatever it may be. E tele e alu le tunga mauma ave. O nā mea uma e tu, e ai uma i matangi. E pau lava le mea e te maua ina. O le ola e whaavau pia e ta lia Yesu Keriso e avea maua li ima whaola. So le nei to la fiafi. E wha maa losi e tia o le uso ma le tuangani. Ta maa wha ima le tina o lo o maa futa mai i le nei a fiafi. Ia tatou i loa e ta lia loa e tatou Yesu Keriso e avea ma tatou ali i ma tatou whaola. You're automatic gonna adopt or into God's family. Now, if you are God's daughter, you are God's son, we had to understand and operate. We had to live and know that God had, saunia umele tua mea mo oi. O le pau lava le mea e whaamalo se tu, o ia yelo whātua tua. Ie whātua tua i le tua. Whātua tua i le tua e mawhai e ia o na suia lo o langa.
whaatuatua i le atua e fesoasoani ati oe i so se mea lava o e facinga i le ni o langa. A wale o langa le tata nofo i ni lalo nei. E le whainga o fie, you know, e whainga tā, pa de whawhetaia o i le atua i le nganga pa ia, o lo o fesoasoani me ia tato, i le tato sa walinga lea. So a whaapela o oe, maa au o le afine ma le tali e le atua. Let's operate on it, right? Let's function knowing that we have a God that is bigger than our problem, a God that's bigger than our situation, a God that's bigger than anything that come our way. You know, ia tatou talitonu o tama o le tama whamalolonga. O le tama provide all your need. O le tama, God is daddy, no longer God, but dad. You know, e mawhaina e mawhaina e tala noa ai. Lela o whea te sao ai la uia sa walinga ma le tua. I le tupu ane i te tono o le e kale sia ma le lotu. Tele mea sa o whaalongo ai. But ele I malama ai la umafo fao malo loso. I una I'm sorry. I ua toe ave la o wola mole atua. Man, it's amazing how God revealed the word to you. You know, understanding and knowing that, you know, God is no longer, you know, just God, you know. No. E le toi operate fo ya o peo o se foreigner, po o se tangata ese po se stranger. I le e feso lana ta upo e lua lana fai upo e se fuluma le iwa. I want to share that with you. For my consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow what? Citizens with God's people and also members of his household. I mean, you know, le upole tua, oh man, ovatu, man, all this time I just live, you know, just depending on my own understanding, mala uia botoa. Ai ngalo ia te au ota se o lo ile upole tua. It's like everything that we face in this life, it's in the word of God. There are promises made. These are all the benefits that we have. And it's in the word of God. E nā lana tupu na tatou leiloa, a waile o tu su e tatou a. E whamaile upu. When you seek him, you will find him. So ia tatou la, ia tatou iloa. O le upu leo umana fo e mele tu lana fionga. E fisosoani ia te oe, ma ia te au, e la uola ma la usavalinga ma le ali. So, yeah, o sina o popo na po sina o whaasoa foi na i le mea na o, you know, la uia take I le upu ana nei. Ia, vi ia le tua. Ia, o le o langala na e tauna e o tala no atua, le tina o lai. Pa mano si e tue, tatou a inga I lunga tatou por kalama I le nei afi. O le olana I te tau ona ola I le tangata ua ta uo o le atalii, ma le afine o le tua. If God is holy, yeah, e te tau ho I ona tatou mi o le lei. Wa o le atua le ta te au nai. O le atua e pa ia, e mamalu. So, e te tau ho I lana represent e ka kou le atua. In a good way. Ia a vea tātou ma mō li e susulu atu I le lalo lang. E whai masui o le atua. A o tātou iei le lalo langi nei. O tātou fo I au nei le atua. O tātou fo I vea tātou ma a ingo le atua. E re pa ie I ngā luenga le atua. Amen. Ia aua nei o tātou pa ie e whai le fina ngalo le atua. Aua nei o tātou maua le fefe. A tu mai le tino nei. E tofu wale a inga. Ma ngā luenga. Ma le o inga.
E o ai le a inga ma le a inga. E o fo ia tia. E ese fo i la uia au nanga ma la uia o atu pe a o i lo tō lua ma lo ua fine. O le mea mo ia. Tātou tama. O tātou o whaife au o lo aina. Us men, in our family, you are the head of your family and you are the pastors of your family. Amen. O oe e whaalangolango ai lo a inga lo tō lua ma lau whanau. A o tātou tama, o tātou te whaalangolango i le wa whai maulu o tātou tama. Oi, o Yesu ke viso. Amen. So e whape nā fo i la le tātou au auna i le tua. A fo i onga o tātou whanau o le tua. E te tau i ala i a te oe maa ua na tātou fia fia. E tātou te oe whaile fina ngalo o le tua. Amen. E tofu al tangata ia malona wala awina mai e le tua. E ese le mea lofa tu ina atu e le tua i a te oe. Ese le mea lofa le tua tu ina mai i a te au. Ese fo le mea lofa le tua tu ina atu i lo tōlua. Ia ai mai se lau whanau. We all have different calling from God. Amen. A ola ina wala a wina le tua i a te oi. I lo olang. O le ale finanga, o le ale mea lofa le tua, po le a foi le wala a wina o le tua i a te oi. Ia aua nei e fefe. Amen. Aua nei e fefe. Aua foi e te fefe tau le a mioton, e fai le a mioton. Amen. O le ola au auna i le tua. A le au noa ma lo fa tua i le tua. Amen. A le au noa ma lo fa lango i le tua. E le ai lava se mea te whai e le tau nu se le. Amen. E aua ne i whaia le ngā luenga le tua i lo malosi. Aua fwoi ne i whaia le ngā luenga le tua ma me maua i au vi inga. Aua fwoi ne i whaia le ngā luenga le tua ma me e te vai e whai ma me whai ngale le kong le vai ngol tangata. Yep. You don't need approval from people. You don't. Pe ono whai atu. O le ale whala au o le atua o whala au inai oe e tenga lue mo le atua. Aua e te fefe. Aua e te whaalongo i tala tangata. Aua hoi e te whaalongo lava o ia oe langona. Because most of us, lisi le me whei o e kako. E koe whei o a oe ia oe. E koe whei o a o ia a. Why? Because our emotion. Yeah, going up. Emotion. Emotional. O tātou wala ngonga. E taimi e tui e whenga le toi whaavai vai o ula ngonga ma o manatu lau au auna i le tua. We operate on self. Tala marimoni. E taimi. That's why. E ta taua i a tātou, o na tātou whaalango-lango i le tua, i lona wala a wina i a te oe. Because e le i wala a wina e oe. Amen. Na wala au e le tua oe e whai oe, ma mea whai ngā ruenga, e whai oe e tautua, lona whina ngano.
So there is no alawi. E te whai ele ngā luenga e lea tua I lunga o lau malosi. Because you didn't call yourself to do the work of God. No. O lea tua na wala awina oi. E leo se wala au o le tangata. O lea, e au ngā aina o tātou whaalangolango I lea tua. Why? Ona o oe o lea talii, ma lea whawhine o lea tua. We are God's family. So whatever God says, we move. Amen. So stand still until God calls you. No rush. Awa ne whaia o whiwhiringa I lunga o manatu. Awa ne whaia o whiwhiringa I lunga o whaalongonga. Just stand still and wait for God. Amen. O wa e te oso wale loa. E me o me ka e oso wale. A le pa u lalo le omo. E te ta ua lea. Peo pe ket. Me le oso wale. Nel menga mo. Fa akolu ang vivingi mo. Wa aila leo langa ka ua I ke ua wale vivingi mele mo. Ai koko e. Amen. E te taung tātou manatu natu iai. We are God's family. We are God's sons and daughters. So whatever we do, we have to listen to God. Why? Because He is our Father. Amen. Ai te loa. A ho ona wala a wina o e le tua. Ia koa lo loko. Ia koa lo loko. Aua e te fefe. O te atua ai le tala ia Yosua. Le temi na wala a wina ai e le atua ia Yosua. O Yosua, wa le vanga ka milo Yosua ma mose. E le temi e te, e le tangata le e te ngalua iai. Pe o lau fai fe au. E te tau ia te oe o na e wha maa losi le fai fe au. Tau tua lau fai fe au o wai e le temi. E wala a winai oe le tua. By the time you become a pastor, if God call you to become a pastor, ua te le hao a wino oe. Mai le fai fe au na e ngalua ai. Amen. Tala Samoa. Mea tala Samoa liha. Oi, wangalo ya o si mako ai ngau ya. O le hala o le pule o le tautua. So, o lea. Awani o tātou whiwhiwhi, wei a Yosua. Ona maliu ao Mose. Kangi lo skamaro Yosua. Mko i mawhakia Yosua. Mawhakia Yosua. Aisea. Pe ua motu sia la mawhtanga ma Mose. Ua lewa na whewa I Mose ma. Lewa ngaru lue whaatasi. Whai whaatasi le ngaru wenga le tua. Ai te loa. Maua atu le tua. Lai kangis ka mo Yosua. Wha malo se lo leo I le tua I a Mose. O I a Yosua. Le tua I a Yosua. Nā lai sau e isai e mua mua lon whai upo iwa. Wha meitana le tua I a Yosua. O te rei whai atu ea I a te oe. Ia e wha malosi. Maloto teli. Aua e te fefe. Aua e te matau.
A wā o le li loa tua, o loo ia te oe, I mea uma e te aluai. Si? A ona wala a wina o e lea tua. God will always there for you. God will always there for you. Why? A fo e ona o oe lea te li o lea tua. A fo e ona o oe lea fafine o lea tua. Ona fo i o oe o le a inga o lea tua. E lea tua la fo i ala e lea tua tātou, teime wala a wina I tātou. E whai maona mea whai ngā ruenga. Mai lea tua. Aua e te fefe, aua e te matau. Awa o au o le li I loa tua. E te o te ia te oe I mea uma. E te aluai. Te tō wā aina o le lei o le tua. Le mea le nā, aua ni o tātou popoli. Amen. A whaila e tātou te au auna kelo, lisi ngā mea. We need to stop being selfish. Stop. Le winga lau kala. Tātou ne u wha o laina. Tātou le o tā ua a inga o le tua. We need to stop being selfish sometime. Le winga lau kala. Ia aua ne o tātou wa ai a lalo I o tātou a inga. Oro o fia pe I mea lang. Why? Because o ka ngaka ngai lang. Oro o fia tu ina nau o lang. Oro o pong sa pe o lātou mawhau. Oro o lātou pong sa pe o lātou wa ai. A foi ona e le malama mea o le tino I mea o le anganga. So in order for us to bring them to God, we have to do your part and my part. Whamanamoli. E leo se tua na o tātou. Everybody's God. O lea tua uma mo tangata. E hui ina se o lātou whiwhiringa. But they're still God's people. They're still lost. So we have to do our part. What? Pray for them. Speak to them in the name of Jesus. Let them know about how good God is. Let them know how matter or whatever kind of life you have, you still have chance to go give your life to the Lord. E te tau ona tātou tuwha atu le manuia. Mai I lea tua. E ala I lea nganga. E ala I le oli. E ala I le fia o tātou maua. Ma tātou malama I lea tua malone fina ngalo. E wha iloa atu I o tātou a inga, o tātou wō, o lo I whafo pēr I le laulangi. Amen? There's nobody else in this world will do God's job. It's you and me. Oro wala awina na, malo wala awina. E le saura tua e alu I o I tangata o laulangi. E ungai mai o lato loto. No. This is our job. We are the family of God. We are the children of God. E ala foi le nao le tātou porkalama le nefiafi. E whaailoa atu ia te oe le uso kewisiano, ma le tau whawhine kewisiano. Tātou tālai atu le tala le ia Yesu kewiso, I o tātou ainga, o tātou wō. O loo leilo loa pei le laulangi. Don't be scared. I would fefe. God was there for you, God was there for me and my wife. Amen. Ia tātou wola whātou tua I le tua. Tātou whaiar whina ngalo le tua. E le o se mea le leile tātou nofo. A o loo ki lea le tātou ngā luenga I te tau ona tātou woe whai.
E le i wala awina le atua ia te oe maa o tātou te o mai tātou te nofo. Nā le tātou woa le lotu, ma tau tua le lotu, ma whai le whina ngalo le ekalesia, ma whai le whina ngalo le tua. A lae olo o mawhatia o tātou a inga, mawhatia o tātou wō, i mea o le lalolangi matui na nau o le lalolangi. We need to go out to spread the word of God. We need to go on media to spread the word of God. This is the fastest way to spread the word of God. Olea, lungo te penga whailangi. On the social media. It's all over the world. Everybody can watch you from thousand miles away. Because you never knew that person in thousand, 100 million miles away will receive God from our program. We never know. So here, if we are a family of God, please help the lost. Help the lost. Because we all, I'm telling you this, we all came from there. There was a time in our life we were lost. Amen. There was time in our life we were lost. Thank you, Jesus. But thank you, Jesus, for you that was praying for me and my life and me and my wife. That's why we here to spread the word of God. Amen. That's why I don't point finger. Because when I was lost, I was never looked to this side. I was never like to come and hear the word of God. I go to church. Yes, I go to church, but my heart wasn't there. I was still lost. But your prayer for me and my family and mine, this is why I'm here. Because of you. Because of your prayer. Because of you trusting God that this one day that God's going to save my life. Thank you, Lord. And this is why I'm telling us, the family of God, le tino Yesu, tātou alolofa, yo tātou a inga, mo tātou wō, o loo lei lo roa pēa I le laulangi. We need to bring them. We need to bring their soul to Jesus. But we need to stop pointing finger. Stop looking down. Because o le tua, e leo le fina ngalo na o le tua. E leo le fina ngalo na le tua e whai ia te oe maa uli tangata ke wisiano. No. O le fina ngalo o le tua, ia tātou maua le ola whaalfani. Ia tātou maua le alofa I ie ua mātitiwa. Ia tātou maua le alofa I ie ua le loa pēa I mea lalangi ma fia tu ina nau o le lalangi. That's God's heart. Jesus' heart is love. Alofa. Aua nei te tau na o tātou tangata whaolaina e te alofa ai. No. So e te tau ia I tātou le whānau o le atua. Alolofa I o tātou wō mō tātou āinga are still lost. They need us. It seems like they don't need us, but in their heart, they need us. They need your testimony, how God changed your life, how God helped you from your situation, how God was there for you when you need Him. You need to testify the Lord to our people or anybody. Samoan, Tongan, Fijian, American, Russia, Asian,
any nationality, spread the word of God. Amen. Olea, telling you. And that is the family of God. Ole ngā luenga le nā, ole a inga, ole tua. Not just sit and be comfortable. We need to go out. We need to do something for your family. You need to do something for your brother. You need to do something for your sister that they need help. Amen. O te whawhetai fo I le atua. I have a chance to talk to my sister. God know. God know my heart. I cannot come on here and spread the word of God knowing that I have a problem with my sister. But the Holy Spirit was telling me, son, you need to handle this and you need to take care of this because I love you. And I thank God that I have a chance. I have the power from the Holy Spirit to speak to my sister and fix the problem. Like I said, if you're the son and the daughter of God, you need to forgive, you need to help, and you need to be there for your family. Let you be a daughter and a son of God to bless your family and bless your friend and bless the people. A vea oi masite ngate whamanuia I lo a inga, o wo ia matangata. Let us be the light in the world. In the name of Jesus. Amen. Huh? Just to add on to what he was talking about, I'm going to share with you in Jeremiah 29, verse 11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen. You will seek me and find me when you seek me with what? With all of your heart." Man, what a promise. To add on to what, my husband was saying, the importance of, being a part of God's family. Now you see God's plan um, is for us to be a part of his family through his son, Jesus Christ. Now we got to understand that we are living here on earth. So, um, part of God's family here on earth. That's why the church is available to us. The church is basically us, the body, or the all the brothers and sisters of Christ. Each and every one of us makes the body of Christ. Uh, in Ephesians chapter 4, verse 16, it says, "He makes the whole body fit together perfectly." Now I'm reading from the New Living Translation. As each part does its own special work, it helps other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. So Tato Uma, Fanao Mausoma, we're brothers and sisters of Christ. You know, we are all part of this family, and we make the church. You and I here on earth. Ota wala le mawaile tino Yesu. O Yesu, he's the head, and we are the body. And now the body of Christ cannot function without the other part.
So o tātou uma, pea na whai atu, na whai tau i le Jeremiah e lua iwa lona whai upo sutasi. God has a plan for all of us. You know, his plan for us, you know, for Bauer's life is different from his plan for my life. So we all play a part in the body of Christ. So ole ta wala lea ole tato fatua tua lea tua. Awa, if we trust God, you know, in our walk, you know, if so soani e tupo ya tato ole au ngā fo ila ole being planted into a church, you know, not because we want to like e, ia whaatupu le lotu la lea le AOG. No, it's not about church. You know, we got to understand that it's not about churches. It's about building the kingdom of God. Building this house. Whaalau tele le ainga lea le atua. Le ana lofa tele le atua ia te tato a wina mai e Yesu Kiriso. Ia lofa la tato i tangata peo le lofa lena lofa mai e tamai ia tato. So it's our part as the body of Christ, you know, to what? To do our part. What are some of those parts? You know, spreading the gospel of Christ, you know, avail for yeah, our life. To me, I was told when I was in high school, you know, the best Jesus, your friend, is you. The way you live, olo tautala, olo savali, how you live and your life ole vaai ole Yesu foi nai loa mai tangata a. A whapela tatou e operate be o fans a 49er, my fans a Seahawk. uh they're only fans. They when a lele a malole a wo fia fia. A whaia ina le a wo tawemu or mui mui uita. I want to tatu whapena, you know, don't operate like that, but operate like children. Bior fa nawa le tua. I te tonu a inga Samoa, I la wia te tupu ane. E masani ana whaile tala lea, I'm not, I've heard it in my family. Awa ke whainga se me ka wale ka ko a inga. You know, and that's the same, um, manatu. E avela ile a inga leo le tua. If you are part of God's family, don't do anything that will jeopardize your relation or jeopardize how people view God. Ah, ya avea tātou mawhate tainga. O tātou umafoi, e vatu ele atua, tā leni, whatever it may be. You know, some of us are called to be singers, worshipers, you know, musicians, tātou e wholofola ina le upu, tia kono, a oao, pastors, apostles, whatever it may be, whatever God's calling in your life, be faithful to it. Awa, ole wala awa le atua ia te tātou uma, a tātou ngā lulua e whaatasi. E peia ole muscle finga le pe e alue. Ah, a le workout oi. I got Speaking checked on that. speaking of working out. Okay, Lord, you're talking to me. Yes, yes, I will get there. But anyways, you know, us being in the body of Christ, it's so full of atato. Like for example, your body, your hands, ele mawhai e o lima na whainga luenga lo vai. Ele mawhai fo i o talinga na whailinga luenga le mutu. E whape na fo ia le tino a Yesu Kiriso, or le tino a le, yeah, tino a Yesu Kiriso, and that is the body of Christ, which is us, the children of God. So a whapela nga luea oea ilo oea ola fa'aleanga, meaning you have a personal relationship with God, you read your word, you communicate with God by praying, you fast. There's a lot of things you serve. You know, I like what he was saying. Reminder, ole ala Pule. ile pule, ole tautua. You know, because a lot of us nowadays, you know, we don't want to serve. A lot of people don't want to serve. They all want to be up here. Nobody want to come and do the stuff down here. But you know what? Fafetaya ile tua. Ile fao
o le whaataʻitaʻiga na whaia Iesu Keriso. E te tau fo ila ia tātou le whanau a Iesu Keriso. O na whaataʻitaʻi mea ia na whaasino mai le atu a Iesu Keriso. A o iai I le lalolangi nei. Ia tātou la, in order for us to grow, in order for that muscle, e pese whaataʻitaʻiga, e, e Pa. yes. And a lua o e alua o le gym. You're not gonna see it right away, but slowly, it's if I your time after time, you're gonna see a difference. It's gonna grow. And that's exactly how the body of Christ operates. When we do our part, when you do your part, whatever God called you, and you're faithful to it, if I pay for young function ma operate the lele, Latino Yesu Keriso I lalo nei. So, e whaamalosi ai e te oile uso ma le tuangane a mesi wha le tamā ma le tina I le upu le na mato whaalongolongo I le nei aso sa. I le tā ua o le being a part of God's family a. A whaapea fo I la oile se o mata mata mai e te le Italia ina Yesu e we maua li I mo whaona. It's available to all of us. It's free. You don't have to work for it. It's a free gift given by grace. Ole alofa leo leo tua ia tita toa. Tēnā wina mai elo nā tali e tua tasi e maliu lunga sa taro. For mai le feso e lua lona whai upo iwa. For it is by grace you have been saved through faith. Olo fatua tua. All it requires is you to trust God, to believe within your heart. Na maliu Yesu I lunga sa taulo mo oe mao. So ia vele upu na whaamalosi mātou le nia whiawhi. Ia tatou mana tua. Once you receive Jesus as your personal Lord and Savior, you are no longer a slave. You are no longer a foreigner. Pele upu le feso I lua suiva. You're no stranger no more. You are the daughter and the son of God. So let's operate. This week as we, face another week at work, school, home, whatever it may be, let's remember, ah, Manatua, we are no longer slaves. So when we call God Abba, Father, Dad, you know, I love this because a lot of times, like I said in the past, I used to go and just share my issues about to everybody and to my neighbors, to my friend, my family. But now it's not like that no more. I call on Dad. E lo se mea o te le malia en matoainga. Oh, I call Jesus. I call God. No, she called me. E wala awa o le tua o te I vent to him about all the things. And that's how it should be. It's a relationship with God. We should be comfortable to be able to come to him about anything in our lives. Ole afoi. If it's, ole mai, ile tino, Jesus already paid that. The word of God says in um Matthew 16, verse 17. I'm sorry, Matthew 16, verse 19, it says, and I will give you the keys of the kingdom. Wa umatu umaya tatolea. Epule. So, faamalosi faamanato tulenia fiafi tato manatua. God, we are part of God's family. That's if you truly what? Receive Jesus into your heart, accept him as your Lord and Savior. Uh, this world, the Nilalolangi, if Humumu. yeah, Nilalolangi, nothing is eternal. That's why it's important to seek what's eternal. Ole mea le mata. Ole ola le fa ole mea le pala, you know. Those are the things we should keep our focus on. Yeah, whamanuia le atua lo whaafonga le nia fiafi. Whamanuia lawa mātou le upu whaftai fo i le atua si mātou whaiwhi au. A wā le sa ili mali, suina le upu le atua. Because o le upu le atua, yes, we've heard it many times. But, the word of God renewed daily. Whaftaia o e whaamanatu e ola whai ale upu
lea a wā fo i ale tatou ia savalinga a o le upu fo i lea lea tua whawhitai ai au iau Sunday school teachers and our pastors from all the past growing up. If whawhitai i le upu na fola fola because it's a seed that they planted in my heart that, throughout my lifetime, all the way till now, different people that have come my way, and not only myself, but also my husband, have planted a seed, in our heart. And each one that cross path with us that have invested or have speak life into our lives, fasusu wale upulia, all the way till now. And we are so grateful and thankful. We just thank God for his saving grace. Thank God for, knowing within our hearts that we are part of his family. Ole fifianga tele lavale na ale upule niya. So I was so happy to receive the word, and I want to, yeah, aviale upule na faasoa tuai. Yeah, if I'm on early niva yaso. You have to go to work and trust God, believe him. More more that he's that, anything you need, he has the answer. Yeah. Taile tua. Ia. Ia vi le tua. Ia o le nā. Ia o se whaamalosi le nā i le nei a fiafi. Ia. Mai fo i le upo le tua sa whape nā na mātou whaalongolongo i le nei. Ia sa i le mātou māputanga. Ia whaptai ai le tua. I lona upo. E whaamalosi pēr ia tātou. Yeah. Ia so umoro tātou o langa. O tātou soifua maola i le nei larulangi. So o le upu fo i le atua tātou te e whaamalosi e lesi tangata. I lesi tangata. O le upu e whaatonu ai tātou, e oai ai tātou, e whaapoto e fo i tātou. So e whaawhitai la i le tua, i lona upu, whauina. Sa whapenanga launga ina i le mātou, ta mawha le nganga i le nei, aso i le mātou sauninga. Ia ole nāua mātou māua wha soa i le nei a siafi. Ia wale tātou lausa walinga i le nei vai aso. Ia, ma le māua sa walinga po i le nei vai aso. Au o le mea moni lau. O atu fo i le nei vai aso le amtanga o le nei vai aso. Ia, o na ua lewa fo inga seki mai ia. Ranga au o tamo. Lusfelo malonga au kau. Ina ia tau mawhai e whaasise ma tau wha leanga oe i le nei vai aso. Ona o leua e whaalongo le upo le atua i le nei a fiafi. E whai ma tātou, e whai ma wha malosi a te oe. Ia, e mwhai fo i a te oe, wha malosi e fo i lauloto. E te mwhai e ona e te ele fili. Ma ona mai lei o le a sa uni fo i mai e tau le petia o tātou tangata i le nei vai aso. O le anganga, o le au ngāle nā le upo le atua. E tātou te whaamalosi e i o tātou uso mo tātou ainga. Le ngata i leo le tala inga le suafa manu malo i Jesu ke viso. E le aia lava se suafa i sili atu onas. Maualunga. Mamata ngō fie. Ma e iai fo i le mana i le suafa. Ua na o Jesu ke viso. O ainga o uo. Amen. Mo e fo i o loo maua maile nei pokalama. Ia. Ua lata le taimi o le atua. Awane i e whaatagtat. Amen. E whai atu lau tala. When you serve God and we gave your life to God, you're going to see God's blessing, and God will take you and open your eyes and bless you with something that you never knew. You never knew that your life
o le a o e lo langa. Whaamanuanga le tua. O lo umito mitanga ia te a umalo ainga. Because we never knew that God will call us, me and my wife, to be, To do this. yeah, to Yeah. do this. To spread his word and let you know how good God is. Mm-hmm. I never knew. And you know what? Te lea i le whaamanuanga le tua ia te a umaro a inga i le porkalama. E ua mawhai e a u tamara a inga. Ona whaamalosia lo unganga, ma lo uloto. I teimi e o mai ei a mawhatianga, ma whaososonga o leo langa i atea. Le winga lo tara. Even though God was changing my life, I give my life to the Lord and my wife. We don't hardly open the Bible. We just leave the only time we touch the Bible when we go to church. That's the only time. But God's life, God's love that he showed me and my wife and my family. He used us as to be his instrument on the social media to spread his word. He also make us to open the Bible and study the Bible that we never, ever done it before. Yes, there's some time we read the Bible, but not like this before. Mm. We have to read the Bible to look for the word, to spread the good of God in our social media. Now it's like, people say, me fia le fai tau tu spa ia su ele upu. And the other thing is good to be reading the Bible of God. And I'm challenge you tonight. Try to read your Bible. If you want to feel God, if you want to talk to God, you can pray to God. Te talo i le tua. But to have a close relationship with God and have a good conversation with God is through the Bible. Every time we read the Bible, or I read the Bible to look for the word for us, man, I feel like I'm talking to God. Mm-hmm. And God will tell you the word. God will show you the word to te e kalangoa I lunga le o porkalama. That's how God good is. Amen. It's not always about the money. Nope. It's not all about the money to make you happy. Kasi me mo ia, tele o tātou, tele lor tu pepe I over fia. Mm-hmm. O lea tua la mano ne pokalama. Money should not even compare what God's going to put in your heart. The joy, the happy, the promise that God promised you. It's going to happen. No, tala mana mo. O le tangata keu si ano ma le tangata I whatu tua moni le tua. Pere eise tupe, pere eise mea ai, pere aini au o, pere aini tangata fia mai a te oe, e te fia lava oe ia.
Why? Because God put a joyful heart in your heart. There is nothing in this world can beat le fiafianga ma le oli oli o le anganga o le tua o ia tue. So my challenge to you, my brothers and my sister, are watching this. Try. Just read one chapter at a day, 15 minutes, an hour. Try. Because of the pneumonia. O te rei fia ke le fo I fai kaun me lo kuspa ia because o le taimi o te fai taua. And sometimes it's so hard for me to understand. E mo toa I au le malama even though o le fa sa mo kuspa ia. E ma kwa o le malama I mea le fai tau. E ina ua. O fai pea ma o fa tua I le tua ma o te talo I le tua. Man. Sa o le nganga o le tua wha amakala uma kia oe. Winga o le tusi, ma le tusi. Ia te oe. O le manga o le mea. Because like I said, like, before I start my job, before I start le kaimi a makaila ungalbenga, I give a 1 hour to read my Bible. Spend my time with God for 1 hour before I start. And that 1 hour, when you read your Bible and you and God will have a nice conversation, e peia e ongo I kula, la ukala sawa. E isi gave me some time on my first, before I start my first pickup. Sometimes I get there late. Why? Because when I was reading my Bible, I was talking to God, but at the same time, you feeling so good. You like God touch your heart when you read your Bible and feel like you're having a good relationship with God and talking to God at that time. Makwa ingalo, sometimes I look at the watch. Okay, I go 5 more to my first pickup because when you spend time with God, nothing else is matter no more. It's just God. It's just you and God. So my challenge to you, try it. I'm telling you. Yes, sometimes if I kau aku is not interest. It is interesting. Little fai kau you not. It's like boring. Yes, I was like that too. Yeah. But before you read your Bible, little by little, pray kakalo ile tua before you read your Bible. Kakalo ile kua to bring His Spirit to you to help you. If matala le tuspa ia ma le mea le nā te whai tau. Try it. It feels so good. I'm telling you. It feels so good. Because you feel like God is close to you when you read the Bible. So olea, that's o lau whaptai le nā I le tua. O lau whaptai I le tua, ona o mea sili wo I whaia mo oe mau, o lona upu, o lona toto, mo lona tino, sa whamanatu le nei aso. Lea o tātou mo ele manu mālo mo le tua. O lea, ia o le tātou pol kalama le nā le nei fiafi. Whawhetai, I lau whaatasi mai le nei fiafi, I lunga o le tātou pol kalama. Whamanuia tele lava le tua I le nei vai aso. Ia whape nā ona whaatasi le nganga o le tua ia te oe, I le nei vai aso. Ia, ina ia whape nā ona e mawaa, ma e loto tele, ma e maua le loto toa. Ia awafo I le fili mo na mai lei. O lo o tau mwhai masau niuni mai fo I le nei vai aso. Ia e tau le petia o tātou tangata. Ia e awane ingalo, ave lo whaftai,
I le atua, every day you wake up in the morning, a velo whaatai i le atua. I whaatasi mai le atua i le anganga o le atua i a te o i le neiva yaso atoa. Ia ia manuia te le lava fe au mga luenga o le neiva yaso. Manuia foi to nei pe o oi foi a fai foi o nai te malo lo i fale pe o fai foi tiu te o le o ngā luenga o le fale. Ia whaatasi atu le atua wha manuia le atua. Ia te oi wha manuia foi le atua i o tātou a inga. I le neiva ya so atoa. Tai te le lava i lo tau whaatasi. Tai foi i lo tau lango lango mai lungo le tātou por kalama. Ina i share atu le tātou por kalama. I lungo i te penga whai langi on your platform, please share our program. And e ngate leo le tātou YouTube channel wha mole mole. Subscribe le tātou YouTube channel wha mole mole. Ia le ngate leo, ia. Tai te le lo wha. Tasi mai le ne fiafi. Ia whata alofa atu. Tai mole lui tau. Ia. Thank you, brother. I love you, brother Pino. O manuia le tua ia te oe uso. Ia o le tua, ia o le tua wha maoni. Ia o le tua e le waai i lau wha le tonu. E le waai le tua i lau wha le tonu. Pau wale mea o lo mana o le tua. O lo sau au mai lo wola. E te lia Yesu e rea mo wali i mo wha aola. Ia ma e wha tua i le tua. Ma e wha lango lango i le tua. I mea uma o lo e tau mawhai ai. Ia au wahpo i le ola ola i luma o le oranga. Ia au tātou ola i pēr. I le nei laulangi lea uso. Man, I love you uso. Whaptai at whatasi mai. God bless you, my brother. Ia whata aloha atu hoi. Ia i le tina ia. Ne whasoa me. Mea whaptai mo. Whasoa matango fie, God bless you. Whaptai lawa i lau sunga i le oao. Ia poli tina fo i a tangi. Ia whaptai le whatasi mai. We love you. Ia manuia tele le neiva i aso. Ia te oe le palitua. Ia poli tina oao. Ia te whaatalofa atu fo ia I le uso I rip. Thank you Uso for tuning in tonight. God bless you, my brother. We still remember you in our prayer. Ia manuia te malitorua. Ia e maise le whanau. Ia o le tātou por kalama le nā I le nei e fiafi. Pa manuia mai le tua I a te oe. Le nei aso po le nei e fiafi. Ia I le upu fo I sa whapena o na tātou whaamarosi le nei e fiafi. E whai lea malu tau I o tātou o langa. A o tātou sa ngai pēa ma mawhatianga pua ngā ma wha o sosonga o le nei lau langi. O le tātou whaamoe moe I le tua. Tātou whaamoe moe o le tua o tātou o whanau o le tua o le ainga o le tua. E nā te le tū la fo ina I tātou. E le tu ina fo I la tau. E le tua tātou te o. He always there for us, no matter where you go, no matter what decision you make, God was always there for you. Amen. Ia ai whaptai le tua I le nei fiafi. So ai lei wha umari tātou por kalama, wha mole mole, share tātou por kalama, I lunga le YouTube. Ia ai le ngata I leo le tātou Facebook. Ia whapena nei e subscribe le kako YouTube channel wha mole mole. Subscribe le kako e whaingo fia ngoro la kwa omi subscribe tese. O lo sao le nā mo le tātou por kalam. Ia e whaptai te le lava le whaatasi mai lunga le tātou YouTube. E le ngata I lea lunga le tātou Facebook. Ia I le tātou por kalama le ne fiafi. Ia o le nei le fo I la vano. Ia o le a mātou whaatu ai. I o tātou a inga. I le nei fiafi, manuia tele le vai aso, whatu fo I le pule o le nei por karama, po le pas, le tu fine ia fina, fina, we love you, it's good to hear you smile and laugh. Thank you fina, whai fo oi ma, whaamalosi ia te ia maise lisa. I love you, we love you fina, ia manuia tele le nei vai aso, whaapetai fo'i wa whai oe ma whaamarusi anga I o mātou tangata. I mātou o tua ngange ia mo uso. I le tina matua I alisa. Ia ai bi te le lava le tua whamanuia le tua I le nei vai aso.
ia awane ingalo tātou por kalama i le aso tofi. Le aso tofi le tūla iwa i le aso tofi i le afi la tātou whaalongolongo fo. Ia mara o walu fo i o sue. Po le afo i se fina ngalo le atua. Ia e ala mai i lona afionga pa ia. O le a tātou whaasoa i fo i le po le aso tofi. E whai mara pa malo si au ia te oe mau. Ia awa o tātou wola pa lea nganga o lea pa manuia tele lava le atua isi si mea hana ri pa Have a umale blessed week. okay, have a blessed week ia o lea ia manuia tele le nei vai aso i on maona fuanga don't forget God Yes. trust God tari tonu i le atua i fuanga uma olo e tau mawhai ai o lea i whaamanuia tele lava le atua i le nei fiafi. In the name of Jesus, we see you Thursday. God bless and have a good night. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.